live in here in Kenya, chat. We are freaking here in Kenya. My first time in Kenya, chat. I'm excited for today. I'm excited for what we got planned for today. We're going to be doing a lot of stuff in Kenya. This is my first time experiencing the culture of Kenya and experiencing everything in Kenya. So chat, I cannot wait. So chat, let's lock in. Let's lock in and let's turn up, bro. Let's turn up in Kenya, bro. Real talk, bro. All right, so let's open the door, bro. Open the door, Kenya. You go up. Turn me up, chat. We are in Kenya. Yes, indeed, bro. Woo. Ibihe byiza kuri wowe uteze amatwi Kate Live nk'ibisanzwe ni Janti Money mama muvugana utundi umunsi ku munsi. Uyu munsi rero murabona ko uwitwa Aisha Speed yari muri Kenya, aho yakoreye tour mu bihugu bya East Africa. Ejo akaba yaravuye mu Rwanda, uyu munsi akaba ageze muri Kenya, akaba ari gukorera tour yiwe uyu munsi. Uyu munsi rero urabona ko yatangiranye vibe za tari, yatangiranye ibintu byinshi bya danger ashaka kwereka isi. Urabona ko ari kugenda wagira ngo ntanajya nanirwa mane. Uyu mutipe maze iminsi mukurikirana, sinzi niba ajya afata n'umwanya uhagije wo kuruhuka ngo aryame aruhuka, ariko ntibisanzwe nyine nicyo cyamuzanye. Agomba gutravelinga, agomba gusura ahantu henshi hagiye hatandukanye, bisobanuye ko nta mwanya wo kuruhuka. Umusore rero yatembereye mu duce twinshi dutandukanye two muri Kenya, aho yagiye ahura n'abantu abasuhuza na vibe nkuko uri kubibona kuri screen yawe. Abasuhuza abagiye bamwihorera bitewe nuko nta rurimi baba batazi ibyo bari kuvuga, ariko n'ubundi we ntago bituma nyine adakomeza vibe ze nk'ibisanzwe. Ibyo bigatuma n'ubundi akomeza gahunda ze nkuko uri kugenda ubona rero kuri screen yawe. Ubu ngubu Aisha Speed ubu tuvugana yahoze ari mu ndege ari kugenda, urabona ko ari kugenda atembera mu mujyi wa Nairobi. Iriya ni stade National Stade ya Nairobi, urayibona uburyo imeze, ni stade ya danger. Bari mu ndege rero barimo bagenda batembera bazenguruka igihugu, hafi igihugu cyose. Ubu rero Aisha Speed urabona ko bino ibintu nyine byagiye bimwungurira, bimuzamurira abamukurikira cyane ku mbuga ze za YouTube. Urabona ko amaze kugira miliyoni 47,990. Urabona ko buri segonda aba subscribers bagenda bazamuka, buri segonda bagenda bazamuka biyongera. Nukuvuga ngo rero ibindi bintu wamenya kuri uyu musore, ni umusore wavukiye mu muryango ukennye nk'abandi bajene bose, ariko ibi bintu byo gukora live streaming byaje kumuhindurira ubuzima mu buryo wakumva ko budasanzwe. Kuko uyu musore kera ngo nyina yajyaga amubwira ati ese ibi bintu ukora bituma usakuza, ibyo bintu ukora bituma ubumeze gutyo, ntabwo mbishaka. Kuko ngo nyina yigeze no gutekereza kumwirukana mu nzu kubera bino bintu yakoraga. Ariko reba ahantu bimaze kumugeza, amaze kugira amamiliyoni y'amafaranga, imitungo atabarika kubera bino bintu akora. Nkatwe burya nk'abajene tugomba kwigiraho gutinyuka, kumva ko ntabwo ari ngombwa gucibwa intege na buri muntu uwo ari we wese. Rero reka nkureke gatoya wongere wumve uko ibintu biri kugenda ndongera ngaruke mu kanya. Ciao. So these ones are not rescued, they are in natural habitat. Ndumva ibintu by'amajwi bitari kumvikana neza, reka n'ubundi dukomeza twiganirira kuri uyu mujene. Uyu mutipe ni umwe mu bantu bakora live streaming bagiye bagaragara. We ikintu ashingiraho cyane ni ibintu bijyanye n'amarangamutima, reaction ku mavideo cyangwa se ku bintu runaka biba biri kugenda biba, we noneho akagenda bikoraho amareaction. Ibyo bintu rero bigatuma abantu babimukundira byatari, abantu bakumva ni ibintu byiza, bigatuma akundwa n'urubyiruko, agakundwa n'abantu benshi cyane ku ruhando mpuzamahanga. Urabona ko rero gufata icyemezo nk'iki ngiki cyo kuba yatembera mu bihugu bya Afurika, ibi bintu byagiye bimwongerera byamwongereye nyine imbaraga nyinshi zo gukurikirwa n'abantu benshi mu gihe gito, kubera ko aba yabashije kugera
kuri tere aba yabashije guhura n'abantu amaso ku maso, ibi bigatuma nyine abantu barushaho gukomeza kumukurikirana cyane. Uyu musore yatangiye mu buryo busa nkaho nyine busekeje cyangwa se butunguranye, kuko n'ubundi yari akennye, yavukiraga mu muryango ukennye cyane, nta nubwo yari afite n'ubushobozi bwo kuba yakwigurira ibikoresho bifatika byo gukoresha umurimo nk'uyu nguyu, ariko n'ubundi ntibyamubujije gukomeza gukora nk'ibisanzwe. Uyu musore rero witwa Aisha Speed nk'uko muri kugenda mubibona ubu ngubu, uyu munsi aka kanya uri kureba iyi video ari aho bita muri Kenya, Nairobi. Ntabwo nzi ngo next trip ye izaba ari iyihe, ariko icyo nzi cyo nuko agomba kuzenguruka Afurika. Hari amakuru nahoze numva yuko ngo uyu musore agomba kuba ashobora kuba yarayaguze inzu mu Rwanda. Birashoboka, ashobora kuba yaraye aguze inzu mu Rwanda. Inzu mu Rwanda bro, urumva kugura inzu hehe mu Rwanda? Urumva u Rwanda agaciro rufite? Mu Rwanda turarenze bya hatari. Niba umuntu ashobora kuza akaba yagura inzu mu Rwanda, ari umunyamahanga avuye muri Amerika, akavuga ati kino gihugu ngomba kukiguramo inzu, wowe urinde wo kumva yuko wajya muri Amerika guturayo? Bro, ahangaha niho hari ubuzima, ahangaha hari buri kintu cyose wifuza. Nta mpamvu yo gucika intege ngo wumve ngo mu Rwanda ngo nta mahirwe ahari. Aho mahirwe arahari, ahubwo n'abandi batahazi bari kuza kuhareba kugira ngo bahashakire amahirwe bro. Bari kuza gushakira amahirwe ahangaha iwacu i Rwanda. Urabona ko rero umusore ibintu bari kugenda bikora neza cyane. Hano muri Kenya nahoze mbona ari kugenda ahura n'abantu benshi bagiye batandukanye, arimo akobendaga no kumumerera nabi bya hatari, kuko nabonaga bagenda basunikana bagira gute. Ntabwo ari nko mu Rwanda. Mu Rwanda buriya haba discipline ya danger, abantu bameze neza bitonze nkuko urabibona ko nyine umujane nk'uyu nawe abakunda ibintu nk'ibi ngibi byanoze byakavuye, ariko we ako nanone ntabwo biriya bintu ntabwo nabikunze cyane byo muri Tanzania, muri Kenya, byo kuba abantu bagenda basunikana bagira gute, benda kumukubita, benda kumukuramo amaboko, benda bro, nubwo yafashe icyemezo ariko ntabwo byoroshye kabisa, ni ikintu gikomeye cyane. Rero nk'ibisanzwe, niba utarakora subscribe, this is time to make subscribe, to hit subscribe, ubundi tukagenda dukurikirana mu bindi biganiro bigenda bikurikirana hano kuri Kate Live. So ndaza kukugezaho mu kanya ahantu the last destination y'uyu mujene, ndaza kuba nyi dropping aho mu kanya nka masaha moya za nimugoroba, naho ndabakubitiraho akandi live streaming yabari bo yakoze. Mwe mwinjoyinga akangaka, ubundi turaza kubonana mu kanya. Niba utarakora subscribe, this is the time to make subscribe. Niba utarakora share, please do it.